MNF advisor Aizol Mayor Hui Pularin Ekasai Lovin sa PM kay Shuai MNF Sokar to MC Sumhu Tur Tileps Lui Tua Puin an mani Sokar nang ay LMC na Tur Sumpo Tileps Vekdu tu an niya Municipality and Kultir Tlak an nilawati. Mizoram Sokar le Mar People's Convention Democratic 10 April ni Sompali sang di somnile peruka inrem na an ziak don. India chuan US le Iran in kai ahai chu lomamati thu soin West Asia rim nang hetak aum thei abei sei thu soi US President Donald Trump chuan Iran pompuak le be pui thak chu kamni chunga tan ti to barem ti apuang Aizol ching Runmawi TV clear to tet bei ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar lo clear hawang u Aizol Municipal Corporation AMC in than puyata na vo thak ni tura ruat April ni som nile pakhat sang ni som nile perukachanga chiar le tin ni som patni aloma in than nei tur ka inhoya in than kai shwaina Model Code of Conduct MCC bo chia in pu na complain lut ala omlo AMC in than pui turatan hian political party tengor takin an campaign mekane State Election Commission SEC ho tu tele MCC nodal officer te chuan Runmawi News Aizol zo na changin AMC in than pui nei tura political party sang te in buat se me kara MCC bo chiat na kai noi complain an la don lo thuan soya MCC bo chiat na aum lo nan dan hoya felle thiang hlimta campaign zel turin political party te an du thuan soi puan to angin MC in than pui nei tura hian political party pathum Indian National Congress INC Mizo National Front MNF le Zoram People's Movement ZPM10 wortin chu turin candidate som pakwa cheu an naya Bharatiya Janata Party BJP point wat som pakhat chu turin candidate an nei vebok vote thak ni turatan April ni som nile pakhat sang ni som nile perukruat ani a jingdal sari atanga tlai dar nga thleng vote thak hun honani ang in than result hi April ni som nile pasari jingdar ya da changin chiar turane AMC in than pui hi tumthum nei ani to a in than pui ma saber kha November ni thum kum sang ni soma nei ni in MNF party in seat paruk ZNP le INC in seat nga veve le MPC in seat pathuman la a in than pui voi ni na hi November ni som ni le paruk sang ni som panga a nei ni in MNF in seat som pakhat INC in seat pasari le MPC in seat pakhat an la ane in than pui nun hungber February ni som paruk sang ni som ni le pakhata khan atira MNF in seat som pakhat an la a ZPM in seat paruk le INC in seat patni an la ane Vanduay thak takin ward number 6 corporator pujon zo sang lian Ralte MNF chu abora lawangin by election nei ni a ZPM candidate puich lerem thluang a than tlin ni in tram top thlangin MNF in seat som ZPM in seat sari le INC in seat ni an nei ta ane Mizoram Sokar le Mar People's Convention Democratic te chuan April ni Sompali hian sakordaya inrem nan siak don Home Department ne na changa thudon danin Mizoram Sokar le alming thanga sanate kai shuai Paul Mar People's Convention Democratic te chuan April ni Sompali hian sakordaya inrem nan siak dona he inrem na zia huna hian advisor to Chief Minister Political Pulmon pi punte po atel dona Sokar ho tu te soidanin inrem na hi Mizoram Sokar IO in Home Secretary na siya kanga HPCD IO in President Ming thanga sanate na siya dona ni Sokar ho tu te soidanin Mar People's Convention Democratic mi somli le pathum te chu April thachunga anlo kir thaina turin ruam hana siamani a heng mi somli le pathum te hian thunei tu te ma a anral thuam antun huna anlo lu dona ni Mizoram Sokar le HPCD in rem na tura in biak na hitun haya khan nei ni a hetai hian advisor to Chief Minister Pulmon pi puntele Mizoram Sokar ba ka HPCD te in bia in April ni Sompalia in rem na sia an rem ti ta ane thudon danin in rem na hian HPCD hian a than pa aphut an nei lova Amero isu sin Long Hills Council huam chunga khoshang thang in kalpo na thazok nei andu thuan soya hengba ka hian HPCD mile sa te in tunutur sum fai petura in remin Sokar le puya Ministry of Home Affairs ne ngai tuatlan tura ruaman ane RD and Air Minister Professor Vanlalmawii Nimin Khan Champai District Aerosports Association paragliding take off site aquaculture plak tlang sam Hlutea hong Professor Vanlalmawii chuan paragliding site board sei konga in lungrual taka na tho ani chulom omati thua soya hunkal zel tura po thai top chwa pui zel in huam thua soi Champai District Aerosports Association shwai tu te in pek na le thorim na lom thua soi bok Minister chuan paragliding chu in fiam na tan chau ni lovin mani in von na tan le chisel na tan po atangkai le ti a
amun chu khwal zin te hip na mun poimo tak ne chhozel tura ma la turin sokarin thei to pa chhuat tur thu a soi ni tourism minister pulang hing la famar chuan tourism hason nan Mizoram sokarin thei to pin ma ala ti a alok na tel tur chumi puite an ni ti a soi champhai ka ro ta lungphuna honna he thui soin khwalian pulang hing la famar chuan tourism halak na thara mi puiten lok na an nei theina tur an ngei to ti soin tual chunga ei zona tamzo ka om theinan thei to pan chwa mek ti a soi minister chong khwal zin dom kan ko nga mi puite hason an ngai ti soin khwal zin tam thei ang berin Mizoram an tlo theina turin chanrual poimo thu a soi ne Heritage and Culture Center le Eco Resort Experience at Keilunglia hi Tourism Department malak na in Swades Darshan 2.0 huay malak na ania Eco Resort Experience a hian cottage no pang infiam na mun le khwal zin mamo chang siam ani do na Heritage and Culture Center a hian multipurpose hall siam ani don ani Social Welfare, Women and Child Development Department le Regional Resource and Training Center for Senior Citizen Changkopin, Aizol Tapa, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act Chung Chang Hauhnar an buat say, nule pale upaten dan huay digna chanvo an nei le ham chatna an hu theite Hauhnar hian MOP Regional Headquarters President Pulalbiak Moy Khiang te in Mizoram kum upate din hun soin hedan alo hi alo le ani atia Elderline Program Manager Pulalbiak Sangan kumupa chan pui ngai chuan phone number pakhat pali panga paruk pasaria an call chuan an lo chan pui thei reng thua soibok putil nun siam advocate in setir na apea hedan hwai hian upa kum somruk chunglam en kol tu nei lo te chu an fa te emo fanei lo chu an chung te emo an ro khom tu turin an en kol turani a hedan mang hian fa ten an en kol lo nu emo pa te chung te ro khom tu chu action lak sak thei ni in en kol du lo tu an fa te chung te ro khom tu chu thakata cheng sing khat thleng an nu le pa pi le pu chung te ro an khom sak te chu in en kol no tur pek tir thei ni ro khom sak tu in a ro khom sak chu a en kol du le si lo chuan ro a khom chu lak let sak thei ani bok ani MNF Advisor Aizol Mayor Hui Pulal rit enga sai lawin sat PM ka isway Mizoram Sokar chu MC sumhu tur tileps Hlutea puin an mani sokar na ngei LMC na tho na tur sumpo tileps vek du tu an ni a municipality en kol tir tla kan nilawati Aizol Mayor Hui chuan vo in khan Aizol press la pa tu thar the dar tu te komin he thu hi asoya AMC le LMC in mi puitana na an tho na tur sum Finance Commission ruam han felvek to cheng nuai sang thum zani chuang chu zat PM kai thwai Mizoram Sokarin angai tha awangin aleps ni in a soi pulrin enga sailo chuan zat PM kai thwai Mizoram Sokarin an ma ani sokar na ngei LMC in lunglei khopui masonan na a tho na tur kumsang ni somni le pali trang kumsang ni somni le panga a Finance Commission som panga nei na ruam han cheng nuai zakwa somni le pathum singkhat le sang ni le kumsang ni somni le panga trang kumsang ni somni le paruka motor cheng nuai zakwa somni le paruk le singriat awa in cheng vaibel che som pariat nuai somruk le pakwa singkwa le sang ni chu man thei lo siamin heng sumte central sokara alet le vek ni in asoi LMC hian MNF sokar hun lai kumsang ni somni le pathum trang kumsang ni somni le palia an mu cheng nuai zaruk somthum le panga singli le sangli baka Finance Commission sumpek an nadong velava ZPM sokar nuaya kumni chung azonin an chan to ani ati AMC in Finance Commission som pangana changa sumhu tur AMC in lekhapoi mo achin felvek po ZPM kai shwai Mizoram Sokarin ati ve tur Grant Transfer Certificate to Ministry of Finance le Ministry of Urban Affairs ate ahun a athon lo awangin cheng nuai za somha le patni singruk le sangruk chu aleps ni in Aizol Mayor Hui chuan asoya LMC le AMC sumtur lepsta chu awain cheng avaibel che somthum le pathum nuai somkwa le paruk singa le sang ni atlin thua soi Aizol Mayor Hui chuan Chief Minister Pulal do Oman AMC tana sumtam tak annor chwa thule AMC lamin ngoibo pui veng anga asoi chu thudik chachunga mi pui bum tum na ni in soya ZPM party in thudik lo mangin AMC anbeinia soin AMC Sport Complex bong economy local council le NGO teremti na PPP mota agreement siamani thule AMC in fan amuang zelan tho tur ani thute
man achangin AMC in za somruk le bong kon khotlang in za somli changtura in remani thule ain kon na sen so erol chu AMC tumtura ni thua soi social media lama hek hel mual thalak dar chu AMC in alak ma ami ani thu mayor hui chuan a soya contractor te kova en ho an chau thu le an du thu a soi bok tuiriala bol ho song bol na chungchang te bol ho phur motor truck thal chungchang a te nalak chungchang le AMC beina dang te po mayor hui chuan thubel chian do lo ani thu soin a soi fia bokani Indian Minister of State for Jal Shakti Dr. Raj Bhushan Chaudhary chuan Saitwal District atlo a Away Khan Saka Department ho tu tele khotlang shwai tu te komin Sifakwa Jal Jivan Mission JJM scheme hwaya water reservoir saktele District Hospital te atlo bok Dr. Raj Bhushan Chaudhary chuan Saitwal District a Saka Department ho tu tele khotlang shwai tu te koma kalkhom te chuan Union Minister of State he na an mamo tele an har sanato te an thlen ngalane Dr. Raj Bhushan Chaudhary chuan Saitwal District in kongchang shanga ma alo son theina tura pui turin ain huam thu soya theito pachwa zel tur thu a soibok he chut khom hi district board sa pu Srinivas Sadi chuan kai shwaya department shang te na tho te PowerPoint mangin a soizau bukani Union Minister of State for Jal Shakti han Nimin Khan Sifakwa Jal Jivan Mission hwaya reservoir sakatlo a he huna hian engineer pek khluanga senior EEPHE department le engineer lal zuala SEO te chuan an lo dong songani Wain Khan District Hospital to in Dr. Zothan Pari Chhakchhuak Deputy CMO chuan lo dong song bok ane Mizo lakung pui mual thoruk na chu Wain Khan khobunga manani a lakung pui muala hian mizo thuziak mi pali le lapua thiam mi pani senglu belani Wain hun manna hian mizo lakung pui committee government Aizawl North College government Jethan Kima College te huai hotin international seminar board saini a naktuk April ni kwa senglu thar paruk te choi moi ni lung hon ani don bokani Champhai district chung kubung khwa a lakung pui mual hi kum sang kha zakwa somret le pruk khan mizo lapua thiam pa te le dam hawate shia direk na lungphun na bulchan ni in kum som dan zela thule hlalama tholok boral to te zinga thlan chua bik te chu ani bikima an thi nia tang kum nga tling chin te senglu thinan ni tuna hian lakung pui mual a hian thuziak mi som panga le lapua thiam mi som ni le pakhat chia direk na lungphun ani to a kumin April ni riat le ni kwa khian mizo zinga thuziak mi pali captain L.Chhakchhuak lo reven zai rema khol ku ngi le lalming lian sai oi ba ka lapua thiam pani showa le lalma ma te chu lakung pui mual a hian senglu ani don ani lakung pui mual hi puitling tan lu man cheng som ni ani a kumkalta kumsang ni som ni le pang chung khan lakung pui mual hian tlo tu mi sang ru zakwa som panga nein anjinga mi som pakathiram dang mi foreigner ani a India ram state dang mi som paruk anombok Tuial Thaile erong bol na ge sahal sat na athen lo na tura lung labor sap pinaf nit man kay shwanan huaya malak na kalzela flying squad 10 lung laya Tuial Thai zor na filling station le gas agency te anen fia sub deputy commissioner pui shel thang le na kai shwai flying squad te hian zedas filling station zotlang ke siang linga filling station zone huai mizofat filling station AOC LP gas agency le southern gas service setlo in Tuial Thaile gas check hall sadin munte pipuita na an pek chua dan te an enfia POL LPG an check hall chanhem to khat nial soin alo thlenna lama po har satna omlo ni in an soi gas agency te chuan tun hai mi pui te har sana to tamber chu online na LPG book konga ani thu soin consumer ten mi call na tur number an call nuwa delivery authentication code DSC andon thailo awangte call atlang thailo awangte le gas agency ten system a anlo khoi ve ngai om china wangte in gas book tum ten har sanna an tok thin ni in an soya gas to single connection ani som ni le pangnuwa double connection ani som thum le pangnuwa le BPL connection ani som li le pangnuwa chau book non thai ani thu le DSC tel lo chuan gas pek chhuat thai ani lo thu an soya system le kho lam chian lo awang hian agent le mi puiten har san an tok thin nia soin gas book konga har san nei le DSC dong thailo te chu ngak ringot lova gas agency te pan thin se amuna chin fel thei tam takom thu an soibok
Rui Haudo be pui operation Jericho kalpui meka longthlai district excise and narcotics department in Thubuai somthum le panga ziak lut to in mi somthum le pathum an man to operation Jericho chung changa longthlai bor sa pudini le ruat sang hova chut khoma excise and narcotics department in an malak na to soin hebe pui ai hian zu liter nuai khat sing hi le zali man to in NDNPS nuai Thubuai zia lu an nei lova awareness campaign chakta kalpuin warzo kalpui ani tur thuan soibok longtlai SPPC lal chung luran na soidanin operation Jericho nuaya check gate siamin ngor takin an duty a awareness campaign chaktaka kalpuin drug license holder te po endikan ne hebe puya hian duty te mamo lir thei POL ele in turba ka thil dangte a thei ang pek ani thu po longtlai SP chuan soya to ho na chatak nuaya ruilho do chu a lo tling thahle nia a hria thu soin ruilho do ko nga tha thei ani lo thu le kalpui chunzom atul thu a soibok borsa phova chukhom hian operation Jericho wangin na satakin ruilho atlem ti an poma state sokarin kalpui chunzom lo po ni se longtlai district B ka chuan thathum chunga tan kalpui chunzom ni se anti duty post honbel ni se ti in mumal taka duty chin tura malak anrela longtlai B ka chakzo ka malak ani theinan Central Young Lai Association tenen to hona nei ni se antibokani naktuk April nikwa sangni somthile peru ka nei tur Assam State ML in thalpui boruwa ka wangin kolasi borsapin Assam lamazin tur te film khur turin cha kolasi borsap chuan Assam in thalpui wangin boruak thalo le har sana thlengpal thei ani thu soin har sana pumpel tur film khur turin Assam lamazin tur te chu acha ani Kolosip District Borsap Puish Dolian Boya chuan zinmi te chu har satna le boina an tolop na turin rui thei thil lam chi reng le silai le puak thei thil lam te keng lo tura ti in poisa po cheng singa ai tam keng lo turin angen bok LPG le POL report lo clear chun zamang o nimin zingdar ko le vo in zingdar ko inkara LPG cylinder sangni zasari somli le parukin virek de supply chi gate pel tanga virek de supply chi gate changa thudon danin POL kiloliter sali le pariat Mizoram chunga phurulu anibok vo in khochin I clear chun zamang o State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizol changa meteorological data chinchia danin ruwa millimeter som peruk point peruk atla a temperature alum liberin degree Celsius som nile peruk ani a avo liberin degree Celsius som peruk ani konhon lam chu anhon lo liberin za sumnga le panga ani a anhon liberin za sum sarile panga ani vo inilai ni hian mamit kolosip aizol champhai serchip lunglei longtlai siaha saitual khozol et nathial district huntlem te a ruwa check le thlina vaklo tho theina a omani naktuk ni ngani khian mamit kolosip aizol lunglei longtlai le siaha district huntlem te a ruwa check le thlina vaklo tho theina a ombok ani Zoram pon lam chanchini lo thlir chun zomang u India chuan US le Iran inka hai chulom omati thu soin West Asia remna khet tak om thei be sein Strait of Hormuz kaltanga in biak na le him taka longkhal angai poimo thu a soibok India chuan Iran le US in inka hai puan chung changa a chana masaber ati chuaka hei hian thakhat chuang zet indo na chu ti top leilok anita ani Ministry of External Affairs MEA in thu chua asiama India chuan inka hai puan hian Asia chimlama remna het tak athen nge abei sei thu asoi India chuan buaina ti top nan in biak remna apoimo thu le diplomacy chungchang asoi fo thu asoi non le a thu chua hian Strait of Hormuz poimo tak chungchang ati chiang boka zalen taka longvei wa chungchang le kovel pum huapa sumdo na kalpui dan tur chu anbat ani Indo puilai khan India Prime Minister Narendra Modi chuan tui puila ma thok te beile Hormuz Strait dan na chu adem thu alo sei to ani Indo na top turin alo ngen to bok Indo na satakara Iran Strait of Hormuz man aphal rampanga zinga India hi atelani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Congress try to pawan khera chu ram khopuya achen ina Assam Police chen andap nuwa New Delhi changin Hyderabad ta atlan chian ina puwa
hei hi passport chung changa India na satak au mek lai ni hemanta biswa Sharma chuan in sang khan go hoti changin atan chia a Delhi a chen ina police te ankal to ti media kal tangin ka shato a ma se Hyderabad ta atlan chia ani dan hian akong azo do ni ti in ANI chuan atar lang Sharma nupui riniki buyan Sharma in Congress in passport pathum anei nia an soi chung changa tholeni khan FIR thelu nuwa an dapani hemenu hian asam police chuan he thil kai hnoya hian khera chena Delhi an dap ngala thojani khan go tia press conference anei na Chief Minister Sharma chuan khera laka hian action kho tak lak alo tiam to ani Congress roi tu powan khera laka hian hậu takin makala ang nigamazat chungin lo in ringla in thana hian si zatal kan la theyang ti in Sharma chuan soi Congress General Secretary Jairam Ramesh chuan tholeni khan he thu hi chang leta Assam Police Team 10 khera Delhi chen in an thlen huwa Sharma chu abuaya abeidonga amang ang hle ti in soi Ramesh chuan khera chen in pona police official te deployment chu adem thu soin opposition te ngoi reng tura state chakna manga bei anni thu asoya ponto angin naktu kian Assam chuan in thlan pui ama chondo ne US President Donald Trump chuan Iran bompuak le be pui thak chukar ni chunga tan ti to parim ti apuang Iran in Strait of Hormuz a hon le ngal chuan chu tiang bok chu azom don ti asoi bok hemen hu rewak lova Iran chuan US in biak na nei tura angen na chu point som panga a arot na achanga apom thu asoya Iran in point som arot na general framework chu US in apom thu asoi bok Iran chuan kar ni chung chu Strait of Hormuz kal tlangin him taka kal thei ani tur thu asoi bok Khovel Choi tu pani te hian Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chunga lom thu an soi ani cham hian inka hai puan ani nuwa nena fam kim apuang chun zoma Iran power plant le energy infrastructure be manga civilization ti top tura avo nu da ka so pani vel nuwa Iran chu adin thar le thei thu asoi AFP ne na telephone call ane na Trump chuan point som panga transaction chung changa atam zok chu inrem na siamani thu asoya Republican President hian ama a thu chua Iran hian point som rot na pe a hei hi ti hlo thlin thai ani thu alo soi to ani Trump hian an inrem siam na hi ti chiat ani chuan avo masak danang kha na kir le donem ti ero asoi lang lovani Min ong hlang chuan lir thei hlui to ta thlak nan electric vehicle man atuma an chung ko tan chuan hlok pui tur hlir ni in alang thung Myanmar President Min ong hlang chuan lir thei kum som thi chuang service to ta chu electric vehicle manga thlak tum thua soi tuial thei rem chen na atan heruam han nei kal pui tur ani thu soi ma se afa te ison na apui na tur ni in mi tam tak chuan an ngai thung ani automotive market expert te chuan Myanmar in kum som thi chuang zat upa lir thei te chu nor luina wang EV manga thlak atum na chu soi selin heruam han na hian EV lak lu phal na pek to te chawin an hlok pui don ni in an soya min ong hlang fapa ong min le afanu khinteri that mon te chuan Chenara matangin electric vehicle EV tam tak Myanmar an lut ni in new sang sanga tarlan ane EV te hian tuial thei aman klema borok bolho ati klem hle boka mase car market expert chen khat chuan Myanmar hian EV man tam theina tur infrastructure ata chamni in an soi thung min ong hlangan Myanmar ma fuel power vehicle te electric vehicle EV manga thlak dan tur policy asiam mek hi chaviaw angin langma se an chung ko tan hlok tur tam berdona ram chumi pui tam zok tan chuan aleina tur sum le pai lama le infrastructure lama halsat na an tok na sa hle don ani khatizong khatun chuma Chanchinthar kan clear ho thei chu ani